Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Nay, kasla kawus mo't day taimot mo kabagais. Ayun kabagais. Ginatang ko daytoy para kinairin. Nalabsak ngamin ang nakadisplay di tersena ni Kumaring. Kasla may bagay kinairin. Iso ginatang ko na. Kahit gimatang ka kumamutin iti para ni Kelly ang manukang mo. Saan lang ani Irene ting gatangap? Anyaga po nga igatangap na di Kelly. Ay na, karurod ko ang manugang. Aniya? Naimbag pa ni Irene, tama ipanakil ko ang manugang, ta teacher. Ngam da di Kelly, awan tinaiturpos na. Awan mo, tinatalgad at trabaho na. Ay, sikakit di mo't kabagis. Pudno mo't. Nuapay mo't ngamin dayjay aruwel. Iti kinaado ti mabalin nga armon na idi. Dayjay pay lang nga awan ti makun ko na iti biyag. Ay, salbang. At iti ginatang ko para kan kaanak ko. Ay na, nagpintas mo tanday ta address, nanang? Ay, wala anak ko. Basta siyak tigong atang napintas at talaga. Nang runa no para kan ka. Sa dinong ay tinanggatangan nyo iti daytoy, nanang. Nalabsak itay ang nakadisplay iti tersena ni Kumaring. Iso ang ginatang kon para kan ka. Nagpintas at talaga, nanang. Apag iso nga umadan iti founding anniversary iti school. Daytoy tuman ti usarap. Magustwak launay, nanang. Agyaman akmo, tanagustuhaman ako. Pwede to inlasin mo agatas ka na asukar, bakit? Inlasin ko lakay. Taypan ko ijayan dananang. Imbaglasan dagat gatangan. Ay gatuan Uno, si kanti mangipan. Sigaan bakit? Nabanugak. Kahit ko tagina na. O sige, aginana ka nga rod lakay. Agkapi ka. Ada ginatang ko apandisal. Ada ija kusina. Wen? Itulod ko bit, daytoy kadakwada. Siyak tun ti agluto, inton makasubli At to'y tigatas kan asukar, nanang. Awan pa'y tinasaya at nga itad mo, Kada mangtad ka, asukar kan gatas. Awan lakot, asukar kan gatas itad mo. Anya? Ay, naimbag pa'y ni Irene ang manugang ko. Tatunggalag sweldo, makaiyawat mo't iti saggabasit. Ngam sa bagay, teacher mo't kit diyan ni Irene, saan akasken ka? A sales lady lang. Nana? Mala, yawid mo latanday tagatas kan asukar nga imot mo. Saan ko amasapul dagita? Urayok latan tiiyag ni Irene a kwarta. Sigurado nga damaitad na kanyak dayjay. Nang runa ta pa nagsusweldo ita. Anya? Ape akas tatilangan bakit? Ape nga imot mumutlat talay gatas ka na asukar nga itid mo kumakadananang. Nalabas mo ti panagsasauti inam, Ruel. Diyak amunan niya ti may bagak lakay. Nalabas na talaga ti inam. Amok mat, ngay di pa'y lagayan ayat na. Sana pabor kanyak ti inam. Kaputa sa anak kat nga ron anak katurbos. Anya? Makapasair itirik na ti pa nagsasauna. Nang runa ti pa nang ikumkumpara na kanyak ka ni Irene. Ay, una yan ni nanang. Sa anak man anak katurpos. Sa anak man anagbalin adaka sa manugang kadakwada. Bakit? Tsaka mo, no aginggat ka ano akas jeti trato ti inam kanya. Ngam sa bagay, sa anak mo't kiti agpabigbig kan kwa na. No ikarinak amanugang na, pagyamanak unay. Ngam no saan, aklo na kasi pupuso.
Ay na, mare. Saan mo nga ipilit ti bagim? Iti awanan ba nakatugangan mo kastamot laang? Nagalas na talaga ito galit ay siya bakit minda. Sipod pa. Nagsakit pa ila ang tirik na kaging gaita, Mare. Ay na, bayaamon. No saan nakamaklo na manugang, kapulaing ta saan ka nakatumpos, ay naapaw. Whatever kung namlatan. Sa bagay matkit di Nagalas ti ugali na katugangan. Kaputawan na iturpos mo, nagbabaunay, di ba nagkita na ken ka? Ngam dayjeng Irene at itcha, isulain ti manugang na maaklon na. Una yen. Anya ngay nga ron, Mare. Nukas jay kababa ti panagkita na kanya. Okay lang. Malipatak tumat lang timbaga na kanya. Saan pa'y nga ita? Gamaddan tulat ta. Nanang, anya kayo matan? Apakas dyan imbagayo ita asawa. Oh, apay. Anyat impulpulong manan jay sales lady nga asawam. Anya? Imbagak lang matkan kwa na nga uray isubli na ti imet na agatas ka na sukar. At daya ti dakas anay bagak. Nanang, saan kay kumamat nga aglibak? Amok ta asawa. Saan nga gibagbagaday jay iti saan na alangag? Kan saan atulang ni Kelly? Tapno saan na alangag dagitim bagbagayo kan kwa na? Anya? Saan kumamat akastaan, nanang? Saan alakaturpos ni Kelly iti panagadal na? Ngam saan nyo kumamot nga iba pati kinatao na gapulaang iti dayta? Ha? Pagyamanan nyo latan na, tadamanugang nyo atitya. Saan na masapol nga ikumparayo ta asawa kinairing, nga ura adda kwarta ayaw awat na kada kayo. Nalang pangasayo, saan kumaaday tati saan tayo pagkikinawatan? Oh, adto ti taluribo, nanang. Ay na, agyaman akunay, ay rin manugang ko. Awan anyaman na, nanang. Nagsweldo ak ngamin idi na minsan. Iso nga adamot basit amayawat ko kada kayo. Ay, naimbag ka pa'y tadamayaw awat mo kanya. Ha? Ngamday jay akeli. May dito'y balay amang tad kano iti gatas kan asukar. Ay, impasublik. Kunak asaan ko ang masapul ti gatas kan asukar na. Anya? Kundi itad pa'y lang, tiawanan ba'y. Ay nananang, makaitad ay ang amin dayjay iti kwarta akas ititad ko kada kayo. Kat sales lady lang mat. Naimbag kumaano kas kanyak at teacher, tamabalin ang makaitad iti uray sa gabas sitmat agatad. Oo, pagtiyam dayjay. Jakman ammo ngamin kin ni Ruel nga anak ko. No apay aday jay pay lang a babae ting kalaysan. Eden to taadomat ti di adal amabalin nga arman na. Ania, kastagayam ti imbaga ni Mindakin ni Kelly, kanakan. Walang kal. Sungaging gaita. Masakit pa ilang tirik na tasawa. Ania, Manipod pa ilang amin ini. Talaga saan akayat ninanang ni Kelly apana kanya kanggal. ay, una yan ayat ikabsat ko. Man ti manuga nga kasi ti asawam. Saan man na nakaturpos, ngam na diskarte mo ti tibiyag. Daytamot lang ti bagbakin na nanang angkel. Ngam awan latta. Napipiyapay kanu ti asawa ni Greg ang kapsat ko, gaputa teacher. Kanayon na nga ron idang ay kumpara. Wen, teacher no teacher. Ngam awan mat modo na. Bastos pa'y asumong sumbat. Kaslasaan a professional. Ha? Hagpa'y sutimbagak. Naimbag pa iti asawam, tanirespeto ken naanos. Dayta kumamot at ikitaan ti inayo. San agaputam ang bangted ni Irene iti kwarta ken kuana. Isulatan ti papaboran na ang manugang.
Kabagis, saan kumamot akas na titratom iti manugang tayo? Ti asawa ni Ruel, ti kayat ko asawain. Tapay, anya manen ay tinaidanon kan ka nga inaramid ko kan ko, ana. Ay, si kakit di mait. Saan ka kuman nga aglibak minda? Amok ti imbagbagam iti asawa ni Ruel. Anya kamutan aya? Anya? Saan mo ko mga ibaba ti panagkitam kin ni Kelly? Kapulaang iti kina-sales lady na. Saan analaka ti trabaho ti sales lady, Kabagis? Ay, basta. Diyak kayat ti kasken kwa na amanugang. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Naimbag pa'y ni Irene. Tagdamayaw awat na kanyak tunggal agsweldo. Namday di akeli, ultimo. Maawatang kumamit, Kabagis. Umdas laang ti matmat gadanda nga agasawa para iti pamilyada. No addaman maitid da, ay katagyaman ka kuma. Maawatam kumamit ida, Kabagis. Talaga kit di ang awan mabatbat iti sweldo na. Manulang amin ay ati sweldo ti sales lady kumpara iti teacher amanugang ko. Aniya? Mare, pudno ka di tinatamag ko? Anya day tamare? Masakit magayang tinagalas ti ugali na ang katugangam. Ha? Asino tinakaibagakan ka? Ni Alma. Imbaka na kanya kiti nasabat ko. Agkakapsut ka no anapan gimatang iti aga si je pharmacy ti katugangam iti na minsan. Anya? Ay, jak ngamin amo. Tapulos asaan akong anap na pa ni Jabalayda. Manipod pinagsasawan na. Tawan ang tinapalabas. Ay, katala. No, pa'y kasta. Ita ka masakit. Mapanulata sa rong karamot, Ha? Baring maamiris na dagiti saan ang nasaya at nginararami na ken ka. Mare. Mare, ipanagnak mo ken kwa na, nga ora inlaklaksid na kamanugang, adda ka lang ta sumarungkar ken kwa na, ita na kapsuten. Uwan, Mare. Mapanak to, numawaya anak. Nagbangsit mo tan dito, nanang? Ay na, pasensya ka kumanan ako. Diyak ngamin na puutan na nakaisbuak gaya man dito'y idak. Iso ti maang-angot mo. Ay, saan lang nga isbuti mang angot ko? Nagrugit kayo paikit din, anito'y idayo. Ha? Nagbangsit nanang, makapadol. Salbag kiday. Pangaasiman nga rodan ako. Dalusam ti idak. Diyak kabailan ti bumangon. Digusan na kumamat. Yaks! Diyak to pa'y dinegos ti inak idi masakit. Gaputa maariya kak iti angot na. Dakay tokit din ti digosak kan dalusak ti iddana. No way! Anya? Ala, taibagak kini Greg, taiso ti umay mang digos kada kayo, kan mang dalos iti iddayo. Apay Irene, kaslasaan ka anap na panijay ayan daminda. Di mun sapay sarsarungkaran. Ha? Ay, tsak lakit di kayat, uncle. Ha? Idi nga min na di anapanak ijay. Ay na! Kasta unay ti bangsit ti amin asuli. Nakaar-ariyak. Aniya? Isu asaan akong anap-napan. Gaputa maariyak kak iti angot na. Isu ako nak iti asawak. Isu laang ti mapan. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagam iti katugangam, Irene.
Apay, saan nyo aya ang maawatan timbagak? Jak maanusan ti angot na? Imagine, siyak a teacher, mapan ko aywanan ti kaskan kwa na? No way! Anya? Anya? O may kamatay dyan, Dananang, bakit? Wan lakay, umayak maman. Ha? Oh, apay anas daw ka. Saan mo't bakit? Ngam, Alakit din lakay. Mapantay ton madamdama. Adain sa ganak nga basto nga ipantakadakwada. Anya? Kaasimat. Naimbagla sa andagat gatangan. Bakit? Amom, dagita titaduma pagbilibakken ka. Ha? Ngamin, oray ka sa nuti pa ng paspasakit idin ni nanangkin ka. Mayat kalat ta tumulong ken kuha na ita masakitan. Lakay. Awan tinasayat nga itdan ti panagimula iti sakit tinakam. Aklunak. Napasakitanak iti kastauna iti kalabas. Nangruna iti panagsasauna kanyak. Ngam napakawan ko ni nanang. Ay na, agyaman ako na bakit. Gaputan na nakam ka. Gat sapay la kuma, tasaan kanto apulos nga agbaliw. Pagyamanak unay, taimay kayo anak ko. Wala nang, imay kami. At daimot ni Kelia ka ninyo. Nanang, digusan kayo man. Sukatan tayo day tadaya payo. Kandalusak matanday tapagidaan niyo. Kelly. Oh, nanang, apay akas ta tila ngayo. Kasla maputbutan kayo kanya. Kuha, sa anak lang ang mabutbutang. No di ka mababainak unay kan ka. Bain ajak maawatan. Ha? Nagyaman ako unay, Kelly. Nanang, apay nga agsangit kayo matayin. Agyaman ako unay. Gaputa iti laksid, ti panangilaklaksid ko kan kakasmanuang ko. Si kamat gayam, ti makaanos kanyak ita anak kapsuta ko. Anya? Ni Irene nga impata kanin kari kamanugang ko. Gapo iti saad na iti biyag, maariyak kanyak ita. Nabangsitak kano. Nanang, sandak ko mga ikumparakan ko na. Sa bali ni Irene, sa bali akmat. No ni Irene kat maariyak kada kayo. Siyak, saan? Ala, digusan kayo nanang. Kalpasan na, pakanan kayo. Adamat imat ko amakan, apara kada kayo. Mababainak at talaga iti manugang ko, kabagis. Ha? Jaklakit di pagarupan, nga iso ti makaanos kan makatulong kanyak ita, na nakapsuta ko. Kabagis. Day tati ibagbagak idikan ka. Kasta unay panang laksid mo ken ni Kelly. Gaputa sales lady laeng ako nam. Ni Irene ti inkarim amanugang mo. Impatag mo iti kasta unay. Gaputa ti tiyerket nga rod. Ngam anya ngay ita. Kaariyak na ka. No asino pa iti manugang mo pinagsasawam iti agkakasakit. Isupay ti mga asikaso ken ka ita. No bilang tagimura ni Kelly aging gaita, jaklamon. Amangan numatay ka akas tamlaang. Iso nga itatad dapay gundaway mo. Ita makasao ka pa'y. Kasaritan ko ma.
Bumawi ka iti manugang mo. Ipariknam ti patag ti manugang akas ken kuanas. Isu ti manugang arumbang nga ipatag ken aywanan. Agbalbaliw kan kabagis. Itangad dapay gundaway mo. Tratuan tay kumaapada-pada dagiti manugang tayo, anyaman ti saad da iti biyag. Saan tay kumanga agbalin nga unfair? Saan tay nga amo ti mapasamak iti masakbayan? Taamangan no ti manugang anailaksid, ket iso ti makatulong, ken makaanos a mga iwan, no da tayo ket nakapsutan. Bueno papagayang, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa. Itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami. Itingkay panang tarabay. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Oh, si kamat gayam kumare. Nagsapa kamutan. Wan mare, di magasa kundi ti balayo. Ang mga no da kwartam. Pautangan nakman, oray doray bulaang. Ha? Saan pa ngamin anak kaipaw iti kabsat ko nga da dya abroad, katni. Masapol ko itatada ni nanang iti hospital. Ala, pasensya ka kuman mare. Kayat ka man apautangan. Naranaamat nga awan kwartak ita. Kasta ka di mare. Aywan gayam. Padasa man ti mapan umutang kinimanang pasita. Ada siguro kwarta na dayjay. Naglako da itinatang idikalma ni jay trading post. Ken maysa, patatas ti inlako na. Nangina ti presyo ita, iso asigurado nga da kwartada. Ay, kasla mabainak man mare. Saan ka kading agbabain mare? Bareng adamay pautang na ken ka. Saan pa'y ngamin anak kasweldo nila kay ko iti pakitrab-trabahuan na. Iso nga awan kwartak ita. O sige, padasok man timapan kinimanang pasita, mare. Pasensya kan, Megan. Ngam awan maipautang ko kan ka. Ha? Uray 2,000 la ko manang pasita. Masapol ko ngamin una iji hospital itamat laang. Pasensya ka, ngam saan ka apautangan. Ha? Adamat kit di kwartami. Gaputa na kailako kami iti may sa alod a patatas iti kalman. Ngam adda na patag apangaramatan mi iti kwarta. Kasta ka di, manang pasita? Padasam laangan ti mapan umutang iti sabale. O sige, agyaman aklata, manang. Kapulaang tanadamag na nakailako tayo iti patatas. Iso nga imay dito'y balay tap na umutang. Unlakay, ngam, jak pinautangan. Ay rumbag lang ah. Pangalaan na ngay kuma iti pagbayad na dayjay. Huh? Anda nga ron ti kabsat na iti abroad. Di iso ti pagdawatan da kuma iti aramatan da para iti panaka-hospital ti inada. Ah? Sana kasta, nadamag na lang nga nakailako tayo iti patatas. Umay kit dinumutang. Ay nadi ka madanagan lakay. Tasaan ko mag-apinautangan. Una yung nagiging nga gasawa. Awa na talaga ti asida iti padada a tao. Pudno day talakay. Agasam man. 2,000 laang ti utangan ni Megan. Ngam pulos adida pinautangan. Isula ti klase ti tao nga awan simpatyana. Di daan mo ti tumulong. Di daan mo amang ibingay iti blessings ako nada. Barang ano, at da nagutangan ni Megan na sa bali ba kay?
At dalakay, imbaglakit din tada kwarta ni Manong Bert. Isun atin ang pautang kenkwana. Naimbaglakit din tada kwarta na. Wen lakay, nakaila ako matlaang itinateng na. Isu nga adda kwarta na. Anya, natayan tinanang damegan kunam lakay. Wen bakit? Isumot ti ibagbagada itay, ijayan daluding. Kasta ka de, ay katanya nga road, isumutin at ikadeng tibiyag na. Aywan Kat, insangput dan di tabalayda. Saan pa'y Ta itay lang alas 2 ti malam ti pan nakatay na. Nubigat siguro, bakit? Ay nalakay, pangaasim tauray saan ka pa'y amapan agtrabaho ijay site ita. Ha? Inkapay lang ijayan damegan, tumulong ka mangikabil iti tulda. Amangan numapanda pa'y mga ayo ita, tumulong ka pa'y laang. Wan bagay, dito mo ta talaga ti aday ti panunod ko. Sa anak agtrabaho ita, nagtulag kami kini pare kulas, idi ka man. Mapan kami tumulong ita ija ayan tinatayan. Nasaya at nukasta. Good sigang ngay bagay, saan ka ka di nga umay ija? Anya saan? Umayak umayak mat tumulong. Agiddan kamin to amapan ka ni Mari Sheila inton madamdama. Sumaruno kay tungarudan ta umuna kami ijayay. Wen lakay, agpakanak pa iti baboy. Kalpasan na, umayak matan. Sikamot gayan ti masapat ko pare. Papanamngay. Ha? Kwa, mapanak di tayo damegan pare. Apay, saan ka nga umay? Mapanta Mapanta tumulong ang mangikabil iti tulda, pare. Dakayulatan pare. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ramiden mi bangkag. Tak-tak laang deta. Anya? Nalawa pa'y ngamin tinaskan amulaan mi. Iso amasapol amapan kami bangkag kita. Sigagid di mo't pare. Mabalin mo't amay tantan deta pa nagmulay May salangal daw pare. Siyak tupay. Sa anak alapan ija site mi ita. Tapno, inaklaang tumulong ija ayan tinatayan. Ay na. Numaitantan mo ti trabaho. Siyak, saan pare? Alain kan? Sa nabali taado kayong agtitinulong ijay. Idi pala ang pale. Kasjay ti ugali da pali Nestor. Idi natay ni tatang me. Pulos mitla ang asaan da ngayong imaya. Sapay agkaluba kami. Kaslano al-aligen ket adigila ang tinagbaitan me ngayong pulos met. Awan da pads. Anya? Nakuna na kano iti. Tak-tak laang iti trabaho. Una yan, ni pare Nestor. Kasday da. Saan da nga amuti makisimpatya. No adaligat kaluba da. Di naman lamaitan, ti uray manula nga oras da. Awan tati pampanunutin dala, yang kiti pagkwartaan da, parts. Ti pagbaknangan da. Nang luna itata, nangina tinateng. Ayun, pare. Iso nga, anusan tayo ada tayo lang. Ti mapan mangikabil iti tulda, parts. Mapan agbulod iti kaldilo. Kas kadadad dumapay amaosal ijalamay. Kabailan tayo dahi dya, nga ulay awan isuda. Apo, una yan dagi dya nga agasawa ya. Wan nga rod bakay? Isuda man la ti kasta. Dedaan mo ti makisimpatya no adarigat ti karuba da. Malaktak ka nga rod. Ako na ni pare Nestor. Ay, jak mo. No anya klase pa nagpampanunot ti adda kadakwada. Anya ngay nga rod bakay? Saan tayo mo't ida mapilit, no di da kayat ti mapan makitulong? Isumat lagayan. Nga oray ni bakit na, kat saan ko makita ijay lamayan. Wen napanda nga gasawa di banggag da. Nakuna na kanya, analawa pa'y kano tiras ka na mulaan da. Iso napanda. Tak-tak la kano, numapanda ijay lamay. Ay, Diyos ko. Sumgarak man iti kasta pa nagsasauda.
Di da nga ta mapanunot nga damat ni tatang dama sakit. Saan mo't apa nang idawdawat Ngam kasanon ngay, no dumanon matikad din na itibiyag. Kat awan to matimayat nga umay tumulong kadakwada. Ay, mapanunot da, yaday ta bakit? Saan? Tilang adday ti panunot da, kat ti paginkaman da. Nang runa, nangina tinateng ita. Ay, una yun ay Isumat lang gayam, amanipot ididamo nga aldaw ti lamay. Aging ga di na ipunpun ni nanang, awan apulos tinakita kadakwada nga imay mare. Wen mare, saan laeng anila ko tinangibagaan da atak-tak kanulaeng? Anya? Ni manang pasita, naibaga namat kanu ka ni Auntie Rona atak-tak laeng. Ay, unay mo tanda, gijay nga agasawa. Wen nga rod mare, pulos adida mo ti makisimpatya iti karuba da. Ay, sa bagay, saan mo't kit di kapilitan nga umayda? Wen ngam kasla nagalas akitaan mare. Adda malamlamayan akaaruba, ngam isuda nga agasawa, adda da ijabangkag da. Ti trabaho dalatan ti ipang pangruna da. Imbag kumamot umayda iti rabi ngam awan latamat. Anya ngay nga rod mare, di balin tinapatag kat baligan ay pumpunan ni nanang. Sa bagay matkit di Awan maaramida, no awan pagan da iti kaaruba da, mare. Anya? Impanda ti amada yu hospital idirabi, pare? Wala kano pale. Nakalo kano metin ti sakit na ya. Maligatan nga agangis. Kasta ka di? Ay, sapay la kuma sa agimbag. Lakay! Lakay! Bakit? Abay? Awan ka matan ni Tata Enzo. Anyat kahit mo asawan? Natay ka nun. Anya? Kasta ka di? Nakamumiti dahi tabakil. Ni Mari Anchang. Ay, awanan lang haron. Saanan ang nagimbag? Sa bagay, nabayag matan ti sakit na. Kan may sa, lakay o na yan. Aginalamat tan ni Tata Enzo no kasta. Anya ngay mare, mapantay di lamayan ita? Ha? Mapanta, Mare? Katuan alangan kit dimot asaan. Nakaskas daaw ka man, Mare. Idininanang mo tinaawan. Pulos asanda nga imay nga agasawa. Ngam ita, mayat kalata mapan? Mare, awan parikot kanyak. Makisimpatya tayo karuba tayo kat nga ron. Uray sa anda nga imay idi apulos, mapanak lata. Anya? Ado, atinaskan nga aramidak kumaita. Ngam itantan ko pa ilaang. Mapanta tainta kita no anya ti mabalin maitulong ta ijay. O sige, Mari. Mabit lang arod, tapakanak dagiti taraken ni. Kalpasan na, mapantamatan. Naimbag man, tani kumarin Megan pa'y tinangawis ken ka mapan makilamay bakay. Wan nga rod lakay. Bilibak mat ka ni Megan. Uray saan apulos nga imay damanang pasita nga agasawa, idi isutyag kasapulan iti simpatya, nga mayat latamat amapan. Mayat tayo tabakay. Mapan kayo lat na. Tapno makita da nga uray awan bibiyang da iti kaaruba da. At dalat tamot mayat amapan. Wen lakay, mapan kami inton madamdama. Alang aron. Aramidam dagiti nasken nga aramidam. Tapno mapan kayon. Anya matan, Mare. Mabilbilang ti tattao. Wan nga rod mare, kaslaawan pa iti sangapulo at tao dito'y lamayan. Ay una yan ti kastoy. Kaslawan pa iti agbambantay jayan ti unagda. Awan nga rod mare. Ay, imbaglaangan tay may tamare. Wan nga rod sapay la kumata umaymot dagiti kukumari ta adad dumain ton madamdama. Ay na, sapay la kumamare.
Megan, agyaman naktaim may kayo. Kas namatan kan kalisa. Ha? Aywan manang pasita, imay kami. Naku na ngamin ni Mari Megan nga umay kami. Iso akal pasan ti panagpakan ko iti taraken me, imay kamin. Kasta ka di? Ay napagyamanak unay ti kaaddayo. Siguro, no saan kayo nga imay, dudwa kami lang nga agasawa ti adda dito. Ha? Kitaan nyo man, awan apulos ti sumungad nga umay makilamay. Kat ammumutan ti amin dito lugar tayo nga awanan ti amani. Ha? Awan pa'y ti agbantay iti bangkay no iti rabii. Awan ti umay agkan-kan talakuma. Di ka madanagan manang pasita. Adda kami. Agyamanak ka talaga kada kayo akaaruba. Ay nahuwan lakay, mabilbilang ti tao kunaktumat. Kasta ka, di bakit? Naimbag ko na matanapan kami ka ni Mari Megan. No saan kami anapan? Kasla upat, 5 adalaang ijay. Ay, una yan. Dakas ti panangibalas. Siguro, kung nadagiti tattao asandan amapan, kaputa kas jay damot nga agasawa. Pulos adida ammo ti makisimpat siya. Naku namon lakay, husto ka iti dayta nga imbagam. Isungawan apulos ti mayat ang makisimpat siya. Itangag kasapulan da. Gaputa ide, ora adda matay ket trabaho da ti pangpangruna da. Ti pagbaknangan da tinapatig kadakwada. Kasano may pare? Intan ay yayan tilamay. Ha? Apay, mapan ka pare? Wen inta tumulong na niya't mabalin amay tulong ita. Si kalatan ti mapan pare? Ado tinasken nga alamidak? Pare, sigagid di mat. Mapantakit din, tani. Awan ka no tao, idi na pandabakit. Saanen pale? Amok adakes ti panangibales. Ngam sa anak amapan, tapno makalik nada mamit. Anya, kabayatan ti lamay. Pumanag na akit di dito'y alubayak. Kundi alamidak iti kulungan ti manok ko. Tapno makita damit. Anya. Pagyamanak launay, tayo may kakarlo. Ha? Aywan, pare. Imayak, tawan mo ti aramida ki Jebalay. Dinagas ko ni pare ko la si Jebalay da. Ngam adukan mo ti aramida na pare. Saan na siguro akayat ti umay dayjay? Gaputapulos asaan kami anap napan. Iditi ina na tinaawan. Ha? Mariknak amin dagita ita. Ada kami mati agkasapulan iti simpatya. Itaan ni katugangak tinakamasayag. Awan apulos ti umay at tumulong. Nga maawatak. Ta iso ti bunga ti aramid mi nga agasawa. Pare. Iso apagyamanak unay ta imay kalata pare. Awan na nyaman na pare. Kasta ti agkaro ba? Makisimpat siya, no adag kasapulan iti simpat siya. Numabalin nga itantan ti trabaho, ay itantan na. Nagsaya at kaunay, pare Carlo. Lakay, itangal daw ti panangipumpun tayo kinitatang. Ngam innam tayo laang. Wen nga rod bakit? Una yan ti kastoy. Talaga nga awan ti kaaruba amayat nga umay. Saan tan amang namnama bakit? Tanya nga rod. Awan ti karbangan tang agsakit tinakam na. Gaputa mo tamat. Anagbalinta nga awan respeto na kadagiti kaaruba ta. Ha? No adda matay iti. Lumabas tapay iti arubayan da amapan iti bangkag. Isong aganos ta.
Ngawan ti umay makisimpatya kadata. Nya. Surwuntay kuma ti makisimpatya no addag kasapulan. Iti kasta, no datayumat ng kasapulan, addadamat at tumulong kan makipagrikna. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Insurat ni Donabel Aran. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Alain nyo na kito'y anatang kan prutas, rolin balasan ko. Ay na, uray saan ang tatang? Ay na, ay katisupay asidaan nyo Kanisupay ka ng nagiti ubeng. Ay sa bagay. Wan matkit di tatang. Mayatanak na ron ka nagiti apukok. Pag-ayat da ka ng tinaloom mapapaya kan guyabano. Adamot kit di dagiti gatgatangag, tatang. Sa bagay, ngam naginatila ako da ijay market. Kan saan pa yan afresh? Dayo na imimas na gito'y gaputa kapuraos. Alang arod, tatang. Agpatuloy kamin. Pumasyar kamin to inton adamanan wayame. Alawan balasan ko. Gamno awan ti wayayaw. Ay da kaminton kininanang iyaw ti pumasyar iya balayaw. Wan, tatang. Ala, mapan kamin. Uwan anak ko, katay, aganandad kayaw. Uray alam amin, dagita papaya kan guyabano, Marilisa. Ne, apay ngay mare, awanin at imabati no alaak amin. Ay na, nauma kamin iti papaya kan guyabano. Saan ko kumangarod nga alaan dayta? Ngam amangan no adda maibaga ni tatang. Ne, apay ngay, kat no naimas dagito'y aprutas, kan maysa, nasustansya dagito'y nang runa ta fresh. Kastamat akanayon ti ipagpabalon ni tatang kada kami. Awan pa'y napuutak nga inikan na kami iti kwarta. Sipod nagasawa kami kani Edwin nga anak na. Ay na, awan siguro ati kwarta na mare. Pangalaan namot ngamin ngay katlakayan. Amangan no syaklaang ti di na ikan iti kwarta. Anya ngay ti amok. Amangan numangmangted kadag iti abirat ko. Ha? Basta, mare. Ay na mare, agyaman kakit di agaputa na anos dagiti katugangam. Saan akas kadagiti naganak nila kay ko? Imot da. Isu arumbang laang nga apresyaram amin tit itadakan ka, mare. Adrian, di kay unay mapan ni Jabalay da lolo yo, Ha? Apay ka din, nanang. Basta tong palan nyo ti imbagak. Apay ngay. Kay kayat mi ti mapmapan ni Jay, kaputado ti mula ni lolo. Kanada ti karaya na paglanguyan mi. Kang runaan na, naanos ni lolo. Kanayon na kami nga ilutuan iti meriendami. Kanado kanayon ti pagpabalon na kada kami. Ay na, Adrian anak ko. Basta tong palan nyo latan tibilin ko. Imbagakon kadagiti kakabsat mo. Saan na, nanang? Ang mga nagpasugnod ni lolo, no saan kami amapmapan. Ay, saan man? Ay, pasensya kayo na, nanang. Ngam nagtutulag kami ngagkakasinsin amapan kami inton Sabado. Mapan kami agpuro si tibunga dagiti mula na aprutas. Di ka di makaawat, Adrian? No imbagak asaan? Saan? Agatang tayo latan iti prutas. Apay, anya ayati kayat yu aprutas tamapan tayo gatangan. Awan, nanang.
Kaya kumay mula ni Lolo, Apay nga minadiyo kayat. Istrikto kayo launay. Anya, ay, agsubli ka man dito, Adrian! Adrian! Ay, may saka pa imot nga ubing. Di ka makaaw-awat! Nalabas mo't ni Nanang, tatang. Apay ka di anak ko. Di na kaya tamapan kami dyan ni Lolo. Anya, tapay ka no. Diya ka mo, tatang. Basta kinunana saan kami mapan. Anya, ala, sana bale. Kasaritak tinayo. Apay, kaano ay ati plano yung ipapanidya balay ni Lolo yo? No Sabado ko matatang. Plano mi amapan mga lakadakitimulan ni Lolo apapaya. Kas kada santol. Ngam saan matakayat ni Nanang? Kunanang agatang tayo kanulatan. Mala, mapan kayon to anak ko. Siya kung timakam mo itinayo. Bakit? Palubusan mo dagiti ubing ama pa ni balay ni Lolo da. Anya, tanagipulong man gayam kan ka ni Adrian? Wan bakit? Kat nakunana at di mo kanungarod kayat. Ay na, apay pailaan kat nagadayo. Mabalin tayo matigumatang iti prutas no kayat da. Wan, kabagalan tayo nga tigumatang. Yung sa balilat na. Sa bali di enjoyment da. Kasano, numatnag day dya pagkalkalay atan da. Kasano, numabisinan day jay. Ay na, awan ti pagdanagam kadakwada bakit? Saan ida abisinin ni tatang? Siguradong ilutuan na ida iti kanenda. Kasano, no awan bagas na? Ay na, nanakam ni tatang bakit? Di na itulok ang mapasamak da ita. Ay, Ape, kasla di mo kahit amapanday jay. awan. Ala, ditan pagsaritaan day tabanag. Makaammo ka, no addaman saan anasayat ang mapasamak kadakwada. Ay na, umay kayo umat gayam ita. Sayang, tadiyo naranaan ni Manang iyo arolin. Ay, imay dagayam ay tatang. Wan, Yung anya, tatang. di nakmat kinasao. Kastabat dagiti apo ko. Jak idaunay nakasarita. Gapot kasla ilis-lisi mo't ida, ti inada. Ni, apay kanungay, tatang. Jak manam mo, iti dayjay nga abirat mo. Kadurmanak siguro, Sa bagay, nadlaw ko, idi pailang. Sibod ka sa sawa na kanimanong yung edwin. Di nakunay kasasao. Di nakpay kasango amangan. Numaira na nga agsango kami iti lamisaan. Umakar iti pagtugawan na. Tatang. Sana bali. Talaga siguro akasta. Ti pagyamanak, ket saan kayo ang nagpada. Gaputa makitak ti puno apamatag mo kanya. Nasaya at kayo nga ama, tatang. Isu arumbang laang asubadan miti kinaimbagyo kada kami. Kat ala, di yun panunutan ni Manang Rolin. Bareng makaamiris to. Manong Edwin, sapay kumaan, tadi mo kunaan adad-dadaulak ni bakit mo. Apay ka di ipag. Napan kami ngamin ijay balay da tatang. Kasta unay tiliday na. Ha, tapay ka no ipag. Di na kanu ngamin nakaayayam ana imbagdag iti apo ko na. Ken maysa, saan kanu ngamin akinasangsango ni Abirat. Ay, diyak narod mawatan da asawa ka ipag. Naimbag pa'y kan ka, tamakita ka talaga nga ipatpatag mo ni tatang. Gamte asawak, diyak mo. Ay, kasaritam ana imbag ti asawa manong. Ken maysa, di yulap dandag iti ubing amapan ijay balay ni tatang.
Gaputa dayta ti ayan tiragsak dagiti lumakay kan bumaket. Ti makita da dagiti apo ko da. Kanain kumot nga ibaga tayo da asawa kay Pag. Diyan ka mo? Talaga sa bali ti ugali na. Unay matanday ta, Edwin. Apay nga ipanaw mo dagiti ubing. Imbis ko mga agribyo da iti lessons da, saanan ta ipanaw mo matida. Ay na, agong ungot ka manan bakit? Sana bali ata holiday intun Lunes. Nawaya ti pa nag-review da. Ay na, uray man kat. Ay na, bayam. Tapno ag-relax daman. Kan may sa, kailiw da ni Lolo da. Ay na, kaano laang mat idinapandagi ti ubing. Kan may sa, apay akanayon ida nga ipanijay. Ang mga numakaala da iti sakit. Anya, kasano ko maamakaala da iti sakit? Kat nalinis mo't ni tata nga, awan bisyo na. Ay na, saan tayo nga amo no nadalos dagiti danom nga us-usaran da ijay. Kastamat ta dagiti lutluto da. Anyat amok ngay. Amangan no saan analuto anaimbag. Diyak lang pagaro pa kastagaan ti panangkitam kinitata. Nagalas day tang ugalim. Anya? No kasta, karugit mo ni tatang, Rolly. At danakam ni tatang. Di nanto ipakan ka dagiti apo na tinarugit. Nalabas ka mo ta babae. Saan aday tati kayat ko asawan? Ngamadlaw ka dagiti insawang mo. Amum ka di, analiday unay ni tatang gaputan adlaw na akas lang mapilbilitan ka lang nga makisango ken kuana. Anya? Wen, amu na pamarang lang ti pakpakitam ken kuana. Ngem panunutom ko ma, anasaya at ken kadyetao. Di ka kumagkasta-kasta. Oh, apay akasta ti jar mo, mare. Maasarak iti asawak. Apay mat, mare. Nagapa kami Gaputa inungtak iti panangipanaw na kadagiti ubing. Napanandaaya. Napanday dya balay ni tatang na Ay, idi kinumprontak. Isakit na dya amana. Ni. Awan mo ti makita aparikot iti day tamari. Simurot ka kumangamin Anya aga po. Mapilpilitan naklang ang makisango iti katuganga kanya. Anya? Taapay, mare. Kat no nagangdod. Kaslasan nga digdigos. Si kakit ni mo't, mare. Nalinis mo't ti bagi ni katuganga ma. Kan may sa, ugali na ata lumakay. Basta, mare. Awan trip ko ang mapanijay. Isuntumat lang ano mapan kami ijay. Papaya, wuno santol, ti pabalon na kada kami. Ay, makapauma. Tatang, agpaimbag kayo Diyak kaya tamakit-kita kasta kayo. Panag ko na kad saan ako nga umimbag. Kasla nagdagsin ti bagbagik. Iswa masigurado ka saan ako na makarikubas. Tatang, paralisadon ti kagudwa bagiyo. Wala nga raw danak ko. Ngam talaga akasta ay niyagay garod. Kalakayak bete. Tatang, saan kayo matanagan? Di kay baybayan. Adu kami nga anak yo ang mga iwan kada kayo. Mataktak kayo lang. Imbis kumamapan kayo ang trabaho. Kay takit din may mga iwan kanyak tiyo mayor aramida. Pagribangan may madeta kas anak yo tatang. Kan may sa, patpat ganda kayo unay. Isuasanda kayo abaybayan. Aywanan da kayo, akasmat iti panangaywan nyo kada kaming anak yo iti. Apay, papanan nyo manan, Adrian? Ije balay da lolo, nanang. Mapan may tulungan ni anting agbantay kan ko, anak. Anya, nagkuna amapan kayo, ijay?
Kaya't mi ti mapan nanang, gapo tapatpat gan mi ni Lolo. Awan ti mapmapan ni Jay. Apay, saan kayo kadi mabutang? Ang mga numakaran kayo iti sakit. Sana makaakar jay sakit ni Lolo nanang. Santo pa yung maakaran da tatang, kat kanayon day jay. Daan ti kandag iti dadu maakakasinsin mi. Anya? Taka ba ulanak pa yan asong basong-batan ita? Basta, no imbagak nga awan ti mapmapan, awan! Talaga nalabas kan, Rolin. Ultimo dagiti ubing. Linapdam ida mapan ijaayan ni tatang. Karbengak dayta, gaputaan nak ko ida. Apay ka di akastaga. No awan ti respetong kintatang ko. Di mo kumasuruan dagiti ubing. Apay, anya launay ti rason, alapdam ida. Apay, di ka kadiag pampanunot, Edwin. Kasanono makaranda iti sakit. Anya? Apay, makaakar ka di ti sakit ni tatang, ha? Rolin? Edwin! Ulita ka, no awan ti pamatag mo kinitatang ko. Respeto la kuma. Oray basit laeng a respeto. Lolo, pasensya kayon no ita kami lang ngay may. Ay, wala po. Apay ka day, adi kayim imay. At ka di narabi diyo igabalayaw. Awan, Lolo. Hindi na kami ngamin palubusan ni Nanang. Aniya? Taapay ka no, apo. Kinunana ngamin. Ngamangan ka no maakaran kami iti sakit yo. Aniya? Awan, Lolo. Iswa pasensya kayon Saan kayo kumagumurgura? Ay, wala po. Ika'y madanagan. Maawatak dayta. Apay ka di tatang. Ada ka di tinasakit ka da kayo? Ay, awan anak ko. Masairak lang. Ha? Tatang, ada ka di na ibagak anak ka sa iran nyo? Awan anak ko. Kinapundo na. Nasakitin na ko. Isang mawatan. Nuwapayakas niya iti asawam. Isumbat lagayam. Asahan nga'y ibay na kiti apaok. Gaputay pa idam ti asawam. Tatang. Naipagakaniyak ni Adrian. Nuapaya di na imimay. Ipagarup kayam ti asawam. Makaakar ti sakit ko. Kat maakarak na kiti apok. Aniyan. Apay nga takas niya iti asawam kanyak. Madlaw ko nga dayo tirik na kanyak. At akadi na ibaganakan ka. At inapakagustuhan kanyak. Awan tatang. Pasensyahan nyo kumalatan ti asawak. Sana da kayo tante parikot. No di kat ni Rolin nga asawak tatang. Gaputa uray siya ka mismo. Diyak maawatan. No apay akas jay ti asawak. Tsaka mo. No anda tinasabit ko. Adi na nagustuhan. Sipon nag-asawa kayo.
Isuapag nga simbaro. Sika kumati ang kintaho iti pasensya kan ko anak. Doon taman, tinakasairan launa iti rignana kaniyak. Unay kan Rolling, day takit din nakichismisting kay nararamid. Imbes amapan ka kumamot iji balay ni Tatang. Edwin. Rolling, apiakas takakin ni Tatang. Adda ka di bason lakin ka, tapno kay bagbaga na ang dod, kas kada makaakar ti sakit na. Tapno amom, amo na amin dagiti imbagbagam, kat nasair ti rignana. Kandi ka kadi mabain, gaputay supayin tagilgid daw kanya kiti pasensya, no adda ka no naaramid lakin ka saan anasayaat. Anya? Rolin, agamiris ka. Nasayaat ken kati amak. Kat ora asawa ka, dak kanunungan ti aramid mo. No di mo kayat addi na kamat respituan dagitag balin amanugang mo. Adalamat a respituan, dagiti nakaikamangam amang ipatpataggan ka. Naawatam! Awanan ni Lolo, Tatang. Awanan ti apong may anakananos. Huston, Adrian, anak ko. Kailiw ko ni Lolo, Tatang. Abay akas di tinapasamak kan ko, anak. Lakayan ni Lolo yung anak ko. Kat talaga siguro nga iso tinagpatinggaan tibiyag na. Tatang. Awatin tayon. Ngawanan ni Lolo yung anak ko. Tapno saan ang nagrigrigat. Uwan, Tatang. Uwan, anak ko. Basta laglagi pa yung mahamin dagiti insursuro na kada kayo nga po na ha. Katuladan nyo, apasig ang kinasaya at ti impakpakita na itipada na tao. Uwan? Uwan, Tatang. Amom ka di aber. Kasta unay ti apal ko kan ka. Anya ko matiapalam kanya. Aber, Agsangit ka mo tan. kinapudno na. Umapalakkan ka. Gaputain pakitam ti panang ipatag mo iti daydi Tatang. Juan, aber. Gaputan na anos ni Tatang kada tayo. Kasta unay ti panang ipatag na kada tayo. Nang runa kadagiti apo ko ng anak tayo. Iso arumbang aso papakan tayo matday ta iti kinaimbag. O day ta kumamat tinaramid ko edi. Saan siguro ang nadagsantirik na kita? Mabamain kan makunkonsensya gapo iti inaramid ko. Nang runa, kat bining-bingay na dagiti sanikwa na nga imbati na kada tayo. Inikan na kamilat nga uray kas jeti nararamid ko. Day ta ti pakakitaan ang naanos ni Tatang, aber. Ngam di ka madanagan. Gaputan na anos ni Tatang. Ket kanayon na idi nga ibaga, nga ure adayo tiriknam kan kwa na. Ipatpatig na kalata amanugang na. Ket ti panangipulang na itibulod na abiyag. Sigurado nga awan ti sakit tinakam na kan ka. Sapay la ko mga rod, tama pa kawan na kabi. Sapay la ko ma. Respetuam dagiti nakaikamangam. Nang runa no nasaya at dakan ka. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyam. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.